Naswika lini nida? Naswika Bodo. Naswika na bubuitla. Eish. Tomara rawana session yana na young tunes. Nako do shuma maziko. Ndani kudo ushuma na inu. Na mara shuma. Young tunes ndi yeye. Ndi allowed to produce war ya MT. Yeah. Tambara to nonoshikana yange nonko shuma and then when so otoshuma usikotekana nani kazvinga after. Roshuma ravona ranetudusanyana muviri so raneta nosvika roneta yakabva so nikonedusa mviri ada nosvika roneta futi. Yeah. Ndone kuti zvo podcast ti ina mudzimu nga ngomu ende azakuma rari zvinwele. I love you, homie. I love you too, homie. Past 5. Amashero rotako. And rufu songa 3. Rozo fani oni ngai dela company cheo. Man, ready. And fresh. And then right. Abe hatiti benda takana na ndo toma ndikuti nibona like. Yeah. I'm like, hey, hata bende when. Nani where to go? No, no portray yourself latine. Yala tingani doza ko wana zvinhu. And it is when they don't get the barabarera. That's what I'm saying. Nyisika putani kore. Hey, anga don't doza msingori Finland class. Kano no zifine. Amara Ufini di class sorry. Di class abi. Ufina ngonglaja na raja, vari ya na raja. Mara, vila su. Raja ko damuri. Ini arwa. Ndo class zo sutendori mtu warwa. Urwan. Ofe aba metra right. Awuzo roza za dzinyimbo. Zantu. Tisatu romutu. Titendi nero ndio na romo. Titu romutu. Ara likurara. But then sirtovia kai. Omlati mde. Soko nazvino sokopanga ndatamba zviko. Ndosokopfa amlatera. But then anyways, coming at you live from Panda Studios. And if anyone quality dangerous nyazdiva. Na wendo rubona repo una zimbono ngapambro na zori vario na yani. So if you want to contact them for tuzunanga the equipment hire or hire studio chine inofoneka 0100232939 or info@pandastudios.com. And then this episode is brought to you by MR21 Funerals and Insurance. Whenever wana running chikudini pala ni kona ni amsinko ya amalamlele na R524 then the one anachimwe chipato chakudini pala ya ninga the general na with this abaduraba on all the time. And then if you go to digital inofonele kanumbro zavo dzinendi 015-151-0251 kana 0252 and then then tusangane nanga kona. So CMG. Ndia ndototakala ende vatundikale vakwatoda mamuna. Na jena kazi guest ti ngamanda za watu voimba. Usiko jena far kama nivize na CMG mamuna. Abata wazizonda ndiko nivize niko ntansa kotoda. Notunaza kotoda mara ragodwa chipinga. Mara chipinga chitombo fata vapese vasokufora hazo amboromukana kuritongera kuripidzira muthu washo. Ende vanga va unsubscribe bara ambovidza vatu vahawo. Rine vasho I read it. Mara ngotenda zvino ndikare kuntoda ti. Yes. Ndikare. Yes. And then una mutani unoenda unansongo no black happen. Ndimwe mbuze kakhuluse ora muthu unoona no black happen. Ndi yo right. Ama utene around ne ayawo askone abona thoya. Bedo the una so quite good so. Una ke video ziri ko bambera. No mbara kefe. Bambera zari ka kefe na waje. Ish. Ndizvitu. Mara man, why njiza tinchibvura ngojena madina ndira. Asizotodina ndiko to bambera watu vadodimbona vafoda. Signature ya mina. And then why is the kepe so? Ni mango espera ngatu wage. Ndiwadisa kuti amara ndituzvoenda ndari ndicharuwa tindawana kuambura zikepe zesonga vatu va hip hop. So nanamanda mara it's kepe dzinonga dzanu adzidziuli na ruti Rizini heyo asikodzula ti. Mara
zini ndiye hip hop mara aizo zidzuli nga nthani ha toy nonodzizama nonodzizama idzaso nonodzizama azitendi toy aitendi nichikwamba nga toy yorali so anonga lwa nchikwelelwa bali 9 ngazvo why ngori na aitopa bed mara ndikhulana yeve isabijeni na kepe yaso not uri adzijeni adzidzuli zvavudi ndilo nina iya izongosvika pakandere awana toyo yohura and then kukepe kunoniko ndikoniwana I think another thing ina nyangori bona zvine vanototopika romuna chitodha ndinyakovona izvi zvina izvi naizvi okay kepe ndikuivona ndinyakovona chanda mamuna ndova ndazviyamira relati yanirwa ti ina chimwe chanda chanda changa ndichipfupi but mara ndichidenya ene ndichitokona kachanga man zvamburi ndingaemedzana naini ndingaziwini vastraight ari register da musangweni ngatiddonmuraya ini vaniyanyadza ungaona muthu amusekeni Kingsley win okay aitani zvezvo arankorara zasirasi ni win okay vaula vanna vamusango ndavuzori niyavona apo komudori neriregistara rikuuya ezulani azvinga azvinga size yemuthu nanga ukonoita mntu and nendorati ndimusekeni ndiyakona nikuri indatira zvakuti ini nichitira ndiprocess hey mara ndaniwana ndava ndikoniwana imwe ndingofanira ningaziwani nandibendoolo msangwe Kingsley okay mara wewe wachiniwa pa this boy azili msango wachingofana when chiri cheese boy ni cheese boy cheese boy ndivewe maniga tena nga dzinthu dzaone icho livula ndimangirasi vatotoona zvoredi anovunwa zva straight aima ndivavuna ndoambarira zvone uri itolitongacha sazvinavo so zvimwevo nanikonya kwamba zori atinyange uri podcast yanori redisrespect ndoirespect orati vanidhiva pe vari vanyangadozori una metro ngori muvona zvezvakupefoma kure zvino atsini vakascreen so totokotovona nalito nachangarara chaona aritende then so nyehoritentuma rambe rijenekaila ntiyera yena nokwatela yoni yegidi boy ari kwaratoma kure ari kwaratoma kha yegidi boy ovinonokwata nichivotomori ndimwana dazodocument nocomment urayoti aimavana cause ini kufunga ndingemedzana nedimani timedzani apela ndiva ndikotonyambudza gidi boy warwa mara mwasha uranyi onorwanyi gidi boy orwa genge yothe kila chipinga ola mntu onotomedhara mutu kuri even avo racha vava kumupenya msi opedza kutovarwa nanga zvanda nikozvifadi zvina rari arali agomedhariwa ngaracha nendichimedhara racha mara naracha achimudhimurwa datso naracha otohamba and choli ndiracha hamba vila zvozvori racha ori anendori kava CMG angazichuzeni ngori mini ngori tine ndidzira ndi against racha yes so angazichuzeni akotoyochuza bogidi thumbs in his legend dzavo so ini aranite ntonawanikaila era yaugidi boy nipfonga zvamboradhiva ndandikayo nanoita chipingeni iyo chamanendorengoniwana ti ati venda ninyakongaya chance yasi hezvo ai ndimi I feel like ini ndibva kule una hezo zvithu mara muzika usara uchisvika ngapi wachitodana una mumwe fetodha jena anofitenga so ndine muthu achidhana muzika wanu zvamuri arobva chikoro rine saruvaongori wachitowa nga bluetooth wachikodhanga odhanga bhasi ari chisvika karina risherera radhifati vanganingea so zvambori nimanikole so nikwambura ndikuichanzi ngombori zvambori ngo gatekeeper in Venda ndeita ndichifila so mara kaposta ingana mwine vanione chifuna zvinji ati ndivakadziposta dzadzi event dzedzi zituku mara ndingasingwane kadzishokurani okay dombuda shokurani ndini nakupforera hayi runovidziwa papetu ara ukobvi mini ingasingwane royal ingasingwane wodzi snap dzedzi
dzedzi show ni azidive nati zidive singa maanḓa mara Yeah. dzedzi show nyana khulwane dzine dza uri dzi a ḓivhea Venda ni nga singwane. Okay, mara la tshifhinga nga tshifhinga tsha vheiwe ngori ana makhado ange makhado ndi a vheiwe ri rije na makhado zwo mbuno kho na nga vhathu vha vheiwe nga ningei mara ngori makhado funa itshivhidza vheiwe ngori vhe ni tsina makhado mara izwi zwo fara vhathu vhathihi. so ni a ḓiwana vhathu vhane tou zwo rawo ndi no kuto nyima phanḓa because vhathu vho no ḓiḓa kha rine vha ḓi amba uri nṋe ndi valelwa nga hoyu na hoyu uri vhone nga sia vha uri guest dzone dzo ṱuwa khamusi ini ni a ḓivha vhaṅwe Vha ri vha khou valelwa nga hoyu. hu na tshigwena thi tshine muṅwe a tshi ḓivha vhathu vha shumisa tshone Tshigwena tshivhi. finyi na finyi na a ḓo no mani a muḓivha hoyu wa ndi Kabelville kana ndi gai Ni budeli? Limvalele nele. namudi ngozwa that's ni chibukiwa na ngangi une avona chambori nini nga jana petu cause what the Kabale ndo dzhena before budela chi. only one Yeah, mara ndi wela kha vhathu vhane ndi pfha ungari wa ntakalela. Yeah, mara tshiṅwe tshifhinga ni a wana uri zwiṅwe a zwiho manḓani awo. Yeah, u hosta na vhaṅwe a tshi suggest uri CMG wa mbudza uri a tshi suggest uri CMG that hey res code CMG milori mina Color Dempa Music Group. Color Dempa Yeah. like Color Dempa yake Yes. asi Venda last two Azuyambi. nefuna chifonga nikuri Color Dempa like nkambori Oh, Color Dempa. Oh, yeah. Yeah, richi tomo uzita ndichi tomo zvoyamba kha line yo thoma. Ndandikho zvoyambisa zvezo. Mara zvichenjera. uri zvinge zvafita nyana Color Dempa. Yeah. Ndomanga uri hayi and then also rikuti mara rikopedza zvote zvine nani kuita bena ndikoni cheka Facebook and tinde ndiya comment niyambona nasori ati ramburi dodha yandodza unokula kumwana man kune na postana nako zvino ukusikofi ke muvenda hakuita ndibala akutakana ndibala de chimwe chimwana avo rariko zama robana nefala chavo chikwamba story apera zvakatare ukorega ndavekiri yarekori vaCMG chachikwamba ngabitengo ndokudiwana uri ndivengera nefala so chachikudia womabguy 2K. Apala kapos ndongwara uri 2000 mara vatu ndishora vangopfesesa ndigori chachikori 2K. mara unopedza neibvisana kana unowana discount tirengi zvoso mara kari mara zvembori nanotu I guess nyama nevari mini boy atinavia vana akuladivaneyo kosituderi vananoposta mwana ndareva kamusunomia vana petu tinavia vana and then last one yafacebook iyo uri ntu yamakadzi ino ini vatu ava kuipfesesa zvavudhi iyo rilitamba game ungarilovonena makadzi nakuri mini pala petu una debate kurutsa pala petu vamwe vari nikwamba makadzi rine vamwe rari kodhumburo rikamusi kwamba makadzi eneya ini nikuri mini pala petu ndandikuri game ndiitamba ungari ndovonera makadzi like makadzi not makadzi mara ichiziyamba ndobva ndiza kupfesesa uri why vanhu vakuri makadzi ngori azvimaki sense ni azvila nefacebook ndonegud ati unaila zvine muthu oamba something achizozori kuri mini alindira comment ine aifuna ayareply khayo so nne ndogoa through those comment una mumwe muthu adari maybe ni right utwanga olata nyano la muthu ina vankori yo zvamorini nikwamba zvezve darwa CMG natitotodzuravo ndatova kaspace chine ndotodzura namakadzi uko aziridziwa kana mini so ndikasizvidive zvori olata kana mini so and then mara nandikwamba makadzi mara ndosara nane ndichirealize uri zosounda noni zvisounda uri makadzi ngori ndigori makadzi ene mara ngaya animutodene makadzi awanifanira and then vatu vanganingei ani vangapa tendo yakuma that's why vatu vangange avangoti upfananga changange
Oh, ni khou ṱoḓa vha nga hangei. Vhengeleni ḽa nano ḽi wana ke? PT. Ah, i khou pfala nyana price kha musi. Yeah. Ngori nda ndi khou nyaga. Ona kuri ndi hayani? Ndi khou renga ngei mashahu kha musi. Nga ngei Zwi a farea nga stock. Zwo cheap. Yeah, man. And then also ari kha nthu ka the open verse challenge ina no ita ti. Yeah. Like ela nthu nda ndi khou zama u go through ndi khou ḓi vhona vhathu ndo vhona dzi veza vhaṅwe vhathu. Ini phala pino na nangisana uri okay I feel like go muthu ndi nene anga wina. Ronanga ro sedza I mean zwavhuḓi ro nanga nga nṱhani uri ro ṱavhanya ra nyaga u i vala. And then a vhori o posa vhathu vhaṱuku ra nanga before vhathu vhanzhi vha tshi thoma u dzhenelela nga maanḓa zwa sia vhaṅwe ṱhamusi vha khou gungula uri o tea u wina nyinyi O fhuriwa vhathu. yeah so ne ro nanga hola wa musidzana ri tshi munanga ro vhona zwo o deliver zwavhuḓi ende a songo tou recorda a khou tou bala so a deliver grand and how ene musidzana a yeṱhe nga tshila tshifhinga tshi a vha uri o dzhenelela a pfha uri o ita something. Yeah. And then Pros Boy o wina nga dzi vote. Akho 5k. 5k. Duke 5 clip. Oh 5 clip na 2 clip. Yeah. And then also ngothi because nisokopfa nga open university I feel like ndo vhaiswa nga ila ya na mumtukana mani wa mchangana o ita na galing kuti aita and then uzwa ndipela ndabona luimbo lo nrala so na rikhombo khaye wait a minute o ita upfinyela munna na Amos Amos cho ita open verse vo galing kuti abajena ti and then haya bva luimbo lo lelo Amos and then I was in a kamsi galing kuti kana muthu ramona kha challenge so yabe yo rani chi ita na ko plan or kamsi boni ngana ita ku remix yeah raro plan a remix and then but we wa khou tea u dzhena u fana na Pros Boy ngori a tea u wina yeah a khou tea uri a dzhene da and then a vha si tsha vhuisa verse so na vhaṅwe vha vha si khou vhuisa dzi verse vhane ro vha select hanefhaḽa and then yeah na mana nyama ngori khavhe ri ise phanḓa no i bvisa nga vhathu vhane ro sokou tou vha select dzi fene dza khou ḓo dovha dza gungula uri mini wine songo panga wo winaho kana vha people like deliver serious yeah and then you need to mindela to for your career in because I feel like yo ya viral about because I think ndingori no limbo lone luna beat inonga imwe so ya AI no kushumisiwa yeah so ilanto ita mini ka career ya mini in terms of yeah ndi bona ngari yo vusanyana because yeah au kale bo ndi sa tuto wana I don't mean hit song yeah ndi vhona ngari yo vusanyana vhathu vha believe CMG u kha ḓivha hone then hit song yanu zwino ila nah which one is your hit song zwino so Aish I think atina ndito wana is classic wait what's the difference between the two classic in a hit song hit ndi matrack ane a vhori muṅwe na muṅwe u vha khou a ḓivha na mini mara classic ndi music une ndo pfa na iṅwe unga ni tshilela tshifhinga tshilapfu ndi dzifhio classic dza ngori na nyimbo njinji ni muṅwe muthu ane una dziṅwe dzi nyimbo ezo arali khou tamba nga u bva murahu yeah peni classic dza no mbili ndo pfa zwo redzi noni if ndza dzi ḓivhi ani fan ya Metro ini ndambe ndi pfori na ndi fan ene wani nga ndiko ziko life life ine diva mpeni ingwe number 2 aina huku liaro i track aina hello li divi wait mara na life nga ndi to diva man ndza divi duva nga do life don't wait the number duva nga duva gane andina classic injo yeah okay zombo ri do ditanda ro do dzina kha dzo phanḓa so ndilone ndi mulalo kha mbopfi
Metro vhuimba nyimbo dza AI naye pala fhethu kana huna runwe ndo ita nga AI ndo anda pfa swika mbofhi Metro vhuita nyimbo dza AI so zwone zwi kwitisana because ara ko expect zwi kwitwa huṅwe fhethu not kha vhathu vha hayani mini luimbo lothe AI mini uidemi ini AI ni shumisa kali mulipini ka nani guy so ni shumisa not ro panga zimwe party kana umbeka pa ka huko yeah nfene dziri just blind fene dziri mini ini mne ngapfa blind abe zwini na pfa zwini na fene that's right guy yeah dzaifunela trick njambura ninga disa phanda na AI zwino musi nisina na thaidzo yeah kushumisele kwa AI ati zvino atikuzikanda shumisa AI urongitera luimbo lothe yeah AI ikutotusa u perfect yeah pala na pala yeah and then arembe kar ko jotko jina kamuzika zvino would you say muzika ndishine no chitoma ubvandarane kana ndishinewo you like ndito zvifune zvizvo and ndonoona twanjwa kuzviita ndazvitakarera yeah ndo robba nazvo utuko yeah no zviona ga hey rongari come on lady anaimba kana blind man not to record Remember zipi izino wako imba wako kula mavele no kreke ndipata na gospel yavona yeah and then do you think besides hip hop na zingine achinga imba ini uyanga ini zvino ndipi yo I think ndaimba rumba ndipi yo ne chingondo yeah ndaurwa ndichifunesa zozo yeah ndachifunesa zozo ndichiridza magombozi anga zozo so ore ningadia rochitekete azizvachivenda zvinhu zvachibazigira namina ore ndachina nachina ini ndachitowina nazikombetichini ndikuchina chibazigira ati muzijoki adina zvatimenda chinilonga mtu ninga ela kamera yeni bona tandi kudenje so ndori ndiro zamori ko chaya babona ngunjaya chaya andi kuzavara yeah and then so ikaine hip hop ene no decide on kuvaya nayo do you feel like hip hop asituna sokozvimba pedzi ndo ndozvichira cause ndivona hip hop ndizvine ndozvichira asi mafungo tozvimba pedzi cause ngorozvima zvomuna ndili hip hop hey yeah nichita hip hop zvani vopo rini ndoteyo uambara sayo na ngari kuchira ndi zvimwevo ngori vamwe hip hop vachira vazvisa zvatova gangster inani gangster and then for any gangster name marama and nditoimba gangster rap mara azikufunga ndoba gangster ndifuna ndo nicheka nichikoita ntuda ningotsauri atito chimdisana ndo handichimura ngobamba keso zambori ni gangster ndo gangster nditobora ana chigidi kara nisina ngori voti ringasi rusumbedzeni mara ninachoka zvinoga zvezvo and then but muno muzoni fana 50 cent ndisho ne vatu vazira kwame yeah vaziyamba ine rimini ngazo nyazvitenda nini nyatotoima pala chiboni nara ndiva 50 kana va 30 cent inodhisisira pasi ya ndimulwane hani ndimulwane ndikavandikudhivhaisa na 50 uri okay mara ngorunganinge ini ngapano ni zvambura 50 cent ngofunga dha ningaimedzana naye vayami muzika because of years of gangster ulani wazvitendorukazvo inini kwahana ti yeah netitoringisa draga tito ola uringisa mara nitotomanga mbanje nadhiya zvino ndonomungapa nicho mtuku moshe namwe mngani mbebwa nazvo izvozvo zauringisa mbanje vanobula kuchira nibebwa ukhaini yeah and then okay lazvambia dzaone asi ne crew yanu kana gangster cause kadzi nyimbo njiti neambori ndingandirumela mbia dzaone afuna asi zvone zvochira chicompound zvilasto vambia dzaone ndiva ndikotoambori hei ndiyone ndimbye mara musical noti zori nendimbya ndichizvika vatuni vadiyo vava kushava I feel like vatu vashava mara vatu vanjira kumavambo rimetro azimndane ningasokosendera vatoni I feel like vavo panoni beefa yeah ngantane izvo zori vanga ningavarwa ninavo azvisviki kori mutu arwiwe na
azvisviki kuri muthu arwiwe ati ndiyazvidiwa uri nane uri nendirovarevera vathu zvichida kabeef ndinovatrauma so vangasiri vachireplya maybe nendava ndikunyanya kushumisa zvanḓa kuna vathu vanji vanenda zvipfu uchipfi vorumela dzidistrike naḓivhalisi so wani chitovatrauma ndila zotori vo nyanga uri nthu hipopo idzule nṱha cause hune hula zwe zwa itea tshila tshifhinga uchipfi hipopo yowa and then athoma u ita vho ndi nyi vho dankene vakulana vho big zulu zvinamoni vangopusha zvinonga zvezviline nṋe ndi vha ndi khou nyaga hiphop ichidzula ikhou ambiwa nayo mara ine ri khou amba nga hiphop novena ri hey I'll never leave hiphop nda ita zwiṅwe zwithu nṋe ndi ḓo dzula ndi khou imba hiphop then jigijigi na mbo ḓi thoma imba mapiano azwo no imba mapiano ma ndi khou ambura ndo imba mapiano azwone hezwi zwine na khou amba no he muna nṋe nyimbo dzaṋu ndi adzi no to zwi amba kha luimbo na ri ndi nga si litshe nthu nṋe ni khou tonga ngokwela vhoratsha ri wo ṱuwa vho ya nthuni vha vho imba dzi piano jigijigi mntu kholo kha freestyle 4 na vhuguzuva azwo nabe ndo thoma ita piano before hedzi piano dze nda ḓa nda dzi release last year and vhathu vanji vachini different vachiri ndiyo ina tiyo sala na hip hop ile ine divene baba kwamba ngoho mara khola wemba dzo china ndamuna baba kwamba ngoho ndikane ndichi arali muthu akomfichara ndiko dzhena ndadi ngori ndi akona namela beat ngana yini and then ngori music wano zvino focus kha storytelling iti uyanga nne kha nyimbo nji dzine ndadzipfa cause ndifadzilani project dzi EP zwavhuḓi so would you say like ndi life experience dzanu kana zwithu zwine zwiko to itiwa bongo uri ndi pen game so niko tea zwipa sabo prefix zwinji zwo zwithu ndi vha ndi khou ṱangana nazwo ati ḓivhi zwo ngwamba dzifhio nyimbo iyi ati huna vho jaili havana dzinyimbo dzedzi dzine nda vha ndi khou amba nga zwithu zwi no khou itea vhutshiloni ndi vha ndi khou amba nga vhutshilo hanga hafhaḽa na vhutshilo ha vhathu vhune nda vha ndi khou vhu vhona and then a kona u vha na mini na dzi jaili ndi vha ndi khou tou exercise tshiṅwalo hafhaḽa andi vhe na dzhele ndo no tshikanya ndi khou ṱangana mini ne ndi khou nyaga u interview ex convict nyana ndo i wana a zwo ngo swika nda tou dzula ba abe songo nkomudza zwo ṅwalwa tikiti ya luvhilo ri kamba nano dzhenela zwo seresa nda ndo dzhena nga I mean nga GBH mara no vapedza no bva zwo phumuliwa na mini sharp and then zwinaretent arjentikela zwino akambo fi hip hop ikofa yini umwe na umwe ini do you think zvikwa ḓivha zwo ralo na yini uri kuita mini uri hip hop ikofa nṋe ndi vhona tshifhinga tshoṱhe ri ichi performa vhathu vha takala nga nṱhani uri a i tsha tou vha na vhathu vanzhi ḓivhi uri i khou fana mara ti khou vhona i khou fa i tou vha maybe i si tshena vhathu vanzhi vha no khou ita mara don't you think khamusi vhathu vha khou takala ngori ndi zwithu zwa dzi classic sa zwine ni khou amba uri lune luimbo ni lutshileni muḓi abona luimbo lunoni na thoma groove more than uri vhathu vha khou tou uri ri kha ḓi tou ifuna straight vha tou humbula nyimbo dza kale ni kulidze ngori a dzi ngo tsha ḓala no performiwa rather than uri hezwo zwine na khou ri khamusi vhathu vha tou dzi funa the way because mama ku china zwino ino thoma ngo chadzo ino thoma ngo china zwino vhathu vha vho china zwino nga mapiano ino thoma nga chingondo no so aniko tenda inori iko ṱuwa hip hop thi vhoni so ni kufunga yo sare farwa nga Venda obvious ndine that's straight ndi vaone vho given those abo given the chief somebody what is that kana ndi a vibe blind na given why are you listening to Venda why are you listening to Venda va hip hop mazo aba ndikopfa vhone aba nende vha content ndi a thetshelesa muṅwali ndi a thetshelesa ani ngo to amba Venda rap yoṱhe kana ngo amba Venda rap yoṱhe ka ngori ati zwino afhaḽa fhethu ono to pangiwa ono to navo asa vha wela casual problem vhathu vha dzula khou zwi amba uri muṅwe munhu imba nga Tshivenḓa mbo ḓi Venda rap so ati ḓivhi zwo ri iṅwe
Venda pia kuma inini inadzo zviri Indian yashu ino. Yeah. And ndiyaticheresa Bugivene. Ndaticheresa Mumwari. Ndaticheresa nyinyi. Abantu vanoenda vaticheresa. Ndoro hangwa. Ndiyaticheresa Redix nemda Redix. Yeah, underground. Would you consider yourself as an underground also? Maybe kawangu batu. Yeah, ndipfungara. Ti. Mara watu underground vone vaidira chere dzavo dzura pasi. Namona ini ndiva ngupusha zvezvo. Dzicherede dza. Adzidzi utoti ndori nebukiwa so ndingasiti underground. Mara vala mauti alanga stream ti. Manje underground. Une chikotozama nepala nepala. Yeah. And then yeah, are yakadzi into arumere kadzi beef zvino because I feel like ndizvo zvine ini roni devera zvone kana mika adofi beef dzina ndiopangiwa. You think la sochitwa chimwe chimwe obozwa kuma kana la zotofipo ukinyoro pusha we game because una beef ne zvo ukwamba zvi personal ngamanda. So ndiye kusela so reveni wani na ushaka hane so ni chikolo. Ngwamba ushaka ukati ave ndizatiste. Look at in Adolf sort of. Yeah. Ila ndo yayo yesa. Ila ya personal ngori yayo nopanga na baby. Mara ndi guy unanipangi mbaby ni. Yo. Ndichendo panga mbaby ka inila antane rola muna opanga. Tinya kuzitoa ndikwamba ngaye. Why? Yeah, ibvage beef ebyo. Yeah, ubvagaye. I feel like ila tindio nini ngemedzana na ininga maface. Nandi kotomo iyi zamo ihumbuloria. Thomas. Shamba racha chira. Chambura nezoro zvobvagaye man. Yeah. Ndizvo kare. And then idzinoni dzimwe dzone zvamu wangu toita. Idzimwe vari kuto dia mara. Zvibazo ngoto ranganiwa vo mara majita azvija personal. Cause vavija personal ngo I feel like ni vanokuambesa so zvine nande ndingasizviti ngoti ngozvipfa ngoya baba and nambifa ngango zvamburi nikuita ntu rikubifa ngasuzwa serious zvamburi naona ani mini kutotamba atiba ale tita ndipo ndisikutamba that's why zvachibidzo for real talk ndachipanda kwamba dzingo dzinoenda kudziona. Yeah, and then where so nichikobifa na vatu una vatu vane ane respond vamwe ne respond so nichizisana uri kaona ndido respond kawaitenga respond. Ndiyacheka na zvoro mutu una motion na ukumuvana ndikasiko responda mtu ane avoro uko posta beef yaone aisvikisi na 100 minimini nzwana cause na letter kina venamba nukamuzori mini like nani ko I feel like nako beef mwana mungu la duba na peza na magumana nkore if nsongo beef waketreke finyane dzikwate yafunyo squat. So zambona watu bana watu bana bari ya nanga dzinambo ra uino arari nena yer ko engage zambora data men rdo pusha na va vitu. Yeah nana bifana na Phyll Phyll nana bifana nabo ndono ro beef ndi before kazi namba nje ka before unkumbuleka na ntu after na before ina ana Phyll tati atina chituku man. Yeah. So already so ningo bifana na mutu na fore kamsinga suka kutine atoba personal na ngale zvingaina ndwani ufana na dol fora ruti ite mimi jamara nchatu itangana be wino already dzigigini kana umwe petu ngochimbira nende yadzichimbira ati pfungari zvadzibeef zviti unkopi zochimbira kana mimi uri nani opi ndia opa mara ndingasi ope uchimbira ngori ndo beef mutu. Yeah. And then ndinya uti ni pa beef na fuzor ati mara ya yonna mera hapo ndikototenda na uchikufina ndia beef unoni ompanda tenda beef ya vyeto nshika ndia Phyll ila game over. Game over ya ni odeti? Yeah. Muna 7 minutes munokotamba nini? Yo nshika nyane ila naveza no responda nangori utongari automa ndiko respondiwa. Na kuresponda ndio ne diso ngari ndaitecheresa singori zvimwe titecheresa then respondisana kamtwani kamsinganso techeresa at respond so ndifena bifa mtuli bidune nikomu bifa ndi posa nda respondiwa
mara zvimwe zwithu zvauri muthu ani bifa mini ni akona zvi pick up kha comments uri nyinyi uri mini yeah ona yaracha ndoitechereza vaivone kha vaivone ako bifa muthu pala kha verse I think verse pere vari kuchina ati ngori ndilimbo randrudeni vavone rosi vada osika ndodza nyana naive nadzipfuria vati kana vojena uno zvingojena and then yava Phyll no responda futi ngori vavonerwa 7 minutes respondes ndovarwesa ndovarwesa ndovadodzesa I think inini ndava ncha gaming uri ngamuri vobva gaming kani ningadhiva ticheresa vakadhiropa vadhiropa nasati lini kana zvatichesonga ngavatiuno imwe neitichesa Dombo havangodhoropa no I feel like well comes aruwa cause na Adolfo Dambo zvino untuni ugodishumela ti migodini sazine kama so vatu vatove vatazva mishumo yavo varichaza the beef maybe nine out of I udito bukiwa the feature nanero yavari kupusha ingopusha mimi zvimwe zvito ingopusha mimi zvimwe zvazi underground and then also hela titenga sasa msini kwamba izila ndikwamba ndoamba zori ndini ndatoita tumudhiba initi I feel like nanyimwe chipinga che ndandikwamba rokuhamba rokatira thoma nge abakofi metro ndinyi tizorinoita mindi ndinabva ndikori ndingwati yamatamba blind hela tiyato mondragori wachikofi metro ni mtu wa matamba ndiva ndokaka ndichiri metro ni mtu wa matamba naye yeah cause abezwa zvayamangadza nyano uri uchifi metro wa matamba ana zijoint njinji so dzinedzi dzavo ridzi clean ave matamba otoita yanga nthani azvezvila zva bifila yanga noula muchita mumwe wamuredhani mara hedzi dzimwe ndiva ndikotokora noti ndiva ndizokosema vathu mara ndiva ndikodhidhodza nichitanto cheka nini road to page 4 ndorumi ndingodya chigwana naini ndorumi anorimini kampuna uri zodhuma marao mara raundi rao no ndikodipezesa mara raundi rao I think tadzu okay I think was ndandikwamba zvoiteyawo azvozoneka aula munango gidima obvura ozaranga marao mara ndingazive personal asoma muna asi personal ndoba personal I feel like nandi ndingasinikorerenga mini ngatho kana kepe yini waitho nifano dodza vamwe mara hola mtuti awasiyeni mune pala saruti umutendera mfetu wanga comes if waba wadolf rado tendoria mudodzeni madi mfetu azadini eni mangosogobifa mwana mumwe zvona mara sharp and then ndandikamba zvizari to page 40 una page 4 na real talk kucho ujise ndione dzine yenoni nditwa nayo yenoni in terms of beef ka real talk na page this page nena for ndione track yanga ndione ne series ndi series ti series nena inanga ishinanga re ndione unenda ndiko beef as a series now page isatoba na page nanji na 4 so ndipina for hapa ndani ndiyo ndiene metro bukumo noni ka page nantu na the real talk zvinyaga kutochuza vathu ngori neti zvino edzitareke uvodzanga dzote ndiva ndikodzifila ufana then uvopa once ungojia dzipage na mara real talk I mean dzipage ndidzi-real talk utobori mini ndotodzizepa nga nthani uri ndandikuavoida uri ndonochinya dzi-real talk nga mini ngoamba matamba la yeah that's why ndoikata ka 10 ndari ima ndiuya nga dzipage rune dzida dziclean usinazo upfi osemwamiyanyi yeah I think neti ndokakirwa ngori ndotomunidziva nga dzi-real talk ende ndadzipfesa blind so uchifi metro ndimupiyo ndimodiri ayela diyose man so yeah I think ndikuzipfesesa zvinori why so yeah mara natoya nadzitecheresa dzi-real talk usvika kavo maybe ma7 or 8 ndozvipfuura adzina na matamba mara dzifaka dzidodzijena apalana pakaidzodziraifaka and then autova na matamba ala ni maururu and then kadzibeef dzedzi so how do you decide uri okay mtu ndonobhifana naye zvino ndikuimba naye onaye vati unanga vofili nori nomubifa before
naita nkumbule na mubeef after na vatondi vona nina vapfa ngana chivangamba zva budzi and then zvinovaona ka recent project so vala tuni ni ava projects anori ari shume zvino na ndoni beef ana ndito mungwalela muthu ara ndichamba na imwe ndia ni ngwalela mulaedza uri hai anina nomboro dza nyinyi ara ninadzo na ntsendela nda mungwalela uri hai man ndina track so ndiko nyaga uri rispane khayo ngori mini vatonde vamwe nikondesera vone natuti zvamungoba beef vako zvifuna uri zvamungodhi vatakura navo but sure and then but sure vhathu vatanganedza beef nga nḓila dzo fhambananaho vhaṅwe vha zwitanganedza zwiva zwi khou vha vhaisa vhaṅwe vha pfhesesa uri ndi game yeah. Thank you for watching this episode. It is proudly brought to you by MR21 Funerals and Insurance. If you want to know more about their funeral plans and all the insurance that they have, make sure you contact them on 015-151-0251 or 0252. Or you can contact them on their WhatsApp number, which is 061-509-0775 or www.mr21.co.za. MR21, true respect. Areka ya feel ya zwino cause ndine muthu ane naye no mubifa ende ne mubifa zwa vhukuma ndo rifa zori nthu and then apparently inkumbule no recorda nisi note so zwamba uri hu khou ita milele mbona nga si perform note at sure aturi perform aturi dali uri why uri blind mamuna I don't know blind zwino wani kuri na dali ngori una Mizo ndo venga nga nḓila ye daidenge ichibva tungo bona ungari Phyll ako lu support yeah tungo angu ya volu share kana mimi then ichi recorda zoti swani uri nikona to recorda zwabudi muthu ava ko manager ndiyene oita uri luimbo lube hone nenda tungo vya ndamba na Phyll direct ono vya namba na mara vchuluni yeah ono kavuni yeah ono vya mfonela nga phone ya ngomjita mwe mjita bina ana phone number zawe zamwe na phone number zawe Phyll ngori bo phone nga mjita mu phone nga ngomjita wa kwamba ambazo na kwamba mara wanje lwana yesona and win king ya Venda turuna andi alidza blind na matreka favorite didn't your favorite song ya Phyll ya Phyll ndifuna mini ala matreka manje nenda tamba tinowana sadali ngavo nichikodipa pfana dali ngavo blind mara ndipfonga rati dali nga kuchilele music ndeudala yeah treke ndondira treke nene ifuni ya Phyll abe ningasikuri ni adala nga muzika nsa dibina dala mara yeah and then if rani badechera zvino rari dzichere dikidze kuri badechera music video yani chita nkumbule na Phyll ninga ya zvino ne arro kufiri kuspana atina problem yeah mara zvibvanga ngezi no kaula mumuthu yeah mara ndiyozama naita dzimwe dzinthu mamuna dzimwe dzi project because ila tareketi nende enjoy ndichipfa yone inelani ndifuna uri ara ri kuspana rote risongo tonga ri kuto pretenderana ne ndo feel ungari ola muna oita ila track just u neutralize nyano so chamdodza mara nombo distopana hai tungo just stop angantana uri ndovona the way azvitisa ndo ola muna ndo after ila track yobva ndotangana naye kha imwe show nyana atobva zvipanana zvikonya kutofoda nane naye ola muna arohana straight yeah ari hai ndiri kuti mupfola muna mara sikombona ari tifudi na CMG ne arohana ola muna akufoda navo kutombera muna vona vana vakonya kutofoda na imwe na CMGs ndimini izvozvo
ndi zwithu zwine zwi a dzhiela mndu tshithu notuti and snap anikoamba ti anikuti ngoda na kumula na pose snepe kha zwo fhira zwithu o takadza fene zwo fhira maybe washona mamuna washona akufoda navo ichadzoti mudifendisani fene dzawo ndona ndiri yekudifenda kazicomment ti feel ungari wa vuking ovu vune a vuclaima wa what do you mean uclaima what do you mean uclaima because okay rinero nondzama vangazo ti vanhu vakodheanana ini do you think why ni kuri kutozviclaima opwanganyika nendamba vato vandera nendoamba vato vandera so venerikaven rep niri mini opwanganyi riudze ini venerikaven rep utodhipa opwanganyi ngava royala wait a minute waroyala umurengera chidulo chorengwa ngava royal kana chorengwa ngaine munhu audazvimi ndiva royal because ntindi vantu ndi event yavo kamusivatiavamotomutendera chidhana chidulo chavo hatizvidivi mara besides vachidulo zvone zvino utori ene mune uking ane zvitendi zvone ndiapfori ospana unandu yawena wekila g mizo spanes upira wekila giti so mara zvichivoda kosedzera vafiti tivoni how do you think hakotenda vamwe vatu vatoko vachijena kandibona and umbodiya kahava vanevavo vakupopapa anian what do you mean nditodzura zvavudzi kwamatamsi arapfi zvino una rotkid kechi chikododze uya afala utomuka leanga lauzimuno vakofumulo ukwamba va-CMG and vanhu vatodefenda vande nidhekazicomenta ngingozandindokomenza chitu atikodokomenta but vadhera neti ende udokofi hey mini asini watomodhana zviyamba so asini mtu watomodhana zviyamba so ndikoshauri zvichipa udodova udofi hey Kingsley kuri mini so va-CMG vakutozvamboni vanhu mara I feel like kamuzanya guta antu rine rono zvambori mutu unori adharesa petu zviyadhina so ukuti achiri ave reserved nyana orivo akondowanara saking bena musanda nisikuya naiwana king nipiranga kavalanda nozviona sandivoni so zvichimudza zvazvo kamusic mara man atenda kamuzudira antu ukadhinya kuti mapivha yawo ndiri akonojeni uri veni todzani tochimira usina mipfa namini wanivhaira ini kani kamuzika okay ni mtu wamashawo ti there's always the beef yori vatu vanjerere vavharirwa nyana tendo so inwa mashawo na vatu vakamsi vawestern navo kamsi vangadhi vachivharire inwa mashawo ni fori na vatu vatando vakonivharira through na svonanga wemizo so ronodhizvipfa ukodheyambiwa uri imwe kagigi ya so na so rari kuingonividza and then inyinyari nyinyi ndinyi royo kingi keso ni kingi ngosibona kingi iri ingazi performe kasho ine navakhaya vana ndikwamba ngangeno Gauteng futhi so akovhala tendo pedzi ndikotoyovidzwa propaganda abviola mona uri angazifome party yadaidengara imwe so and vanhu vorokuhosta vatsini nanyi nadzi-king so varangasi je imwe rasiya rarichola king azvinipaisizo zvinoini mara zviabhora nya azviblind azviblind mara aona zvine rangaita zvambori vochipinga man I hope ndikotoyofixa zvitu vevi then ambera naye feel nendiamba naye but what do you fix of it fix of it uri ni shume note ringasive na talent mbili dzine adzikonya kuita ntu kujena dangani dzote ni Brian ndikodoni ambera naye namusi nditosvika yani ndikosvika ndafona ndarikavambe na CMG va record angoni blogger ndina dzichanele dzanga dzomujeni asimufanchiwo tamba nantu namaginya anoveata and then also zvinhu arambe
then ajoina Makaveli ti ndachindibona sela atini tonga idea solo and then I realized apparently nani kamulambo na before ti so for muthu ane onobva kamulambo zvino nikodzhena kaimwe entertainment nifango ḓo chinja mini phala fhethu kana nditshi zviva ni promise zwine kupfa uri ei randidzhene da besides unidisa ka podcast tinaso nyago tangane zvino votonidisa vokuzvikilima nichiridazokuyoda kaino ndadokuyoda utovere chifhinga vanitextede yaḓo namba rako jesi kwantu kamadzudzu ndipindura zvasi jesi mari ndichiri interview nimbodirira hayi nyana kafana yeah so what do you think you are getting ka Makaveli entertainment chine probably kamulambo nasachiwani kana ninote nanisachiwani because ujoina group nazo hey ndimushomo ndonozvifera ronodzifa zamambala noise and all that handizvo zvinji arali zvazvino rikokonotoma ushuma navo young tunes uzvibona zviri zvamburi azvichava ezvila zvinhu zvine rava rikushuma maybe nadziproducer dzayani pedzi muri zviuru zvikadhidha mara yeah any upcoming feature ine aridivi ngayo maybe ine napfori ichitoda hamwana mumodhowa vatinamba vachirengera nechila chitu ai zvazvinorika haringasitoyamba mara rikusipana dzikuda dzavude blind mara anongosaina zvo zvine nichivodo nyangoshava vodova chivopfe mulayo vatenderi navodana jerwa chintu checity golf ai ndina city golf chila chino dzangu chiposta nikori ndoitama namusi vanokamba imini naini biya chachila checity golf ndienivonenikoirola ngazi mara chichi vatodijia vati vakoti ndichana ndoditochiumisa zvezvo so auna zvenasainana pfori ndatondinyangotwazi dovuye nyana songowopo uri vaone ndivatukana navo avola vatu rosaina zvafe but zveritakadza rote and then did you join them through any Makaveli kana not that through Gadi because I feel like nani na Gadi nyanani close yeah via Makaveli ndotoma ndikale abrayanga Makaveli yeah yeah and then rakon decide azvo manager na later yeah so nanogona achihamba kare uri one day then manager so niminzvenavona kaine munhu novona mini kaine ndoria ndandikumutemba mufetu anga chiri zvino kandidhi ndovona uri chimwe nachimwe chine achihamba wapedza achiita yeah ari udoita something chingatorenga mari udochiita yeah yeah and then una vangwa una dzimwe dziartist kaila entertainment kandini note nakudhokotera una yellow nacho chikantu chika Makaveli yeah then so ndive vaviri pedziambozve yeah akanipushe mani wenedzi feature dzanga ritonirirera zvino propaganda rikotoda metro usina metro narina ringadhi arikusikorombura uri udoita zvezvo yeah and then recently dropa the Bodo dza Bodwe yeah through dropa through Makaveli ti yeah so how was it like uningotobvisa project now ndilazoti vakoniivudza uri zvinongoti release cause nojoina rini kana ngotoreleasa ngori achipinga chane choreleasa uvo chipinga changa avala vato untusa upusha uri mna spana yeah mara dzinyimbo ndinenda nova ndiko yeah mushumo wavala ndu finance une zvakutodhera yeah ndutusa upusha music mara music uva kuti yoshumo wangani yeah and then zvitetse zvigai zvinhu zvaila antu ndi EP kana ndi EP I think nivisa dzi EP wera kazi project dzine dziko raneza dzinamba dzavudi upira atori upira varimi upira dzi project dzote dzendavenda dziita so ndini like iko move fast yeah upira yeah yone na duva nga duva natoirwa man yeah uringofunga ndikadwa nadhava futi nabvisa imwe project inonga duva kana chimwari yeah I think ndi chimwari kandi chimwaro yeah and then imulayo rinibvise mara azikotogonya dzilantu anifunga rizikotogonya okay from chimwaro yeah mara dziafani dzilantu dzote man ndikufunga dzi constant yangani
ani khou dropa ati dropi ndi vha ndi khou gonya. and then okay ndi tovha na tshila zwori ndi tshi bvisa EP ndi khou tou bvisa zwa clean because I feel like ni muṅwe Metro wa different in as much as ni khou rapa u vha sa khou ita zwo pfhi hey nyinya ita mini ndini fhedzi hafho then ndi muzika une wa tea ya radio ni ya u isa ra tshi u isa ra to nyama ngori ra ngo vera vhona zwi khou tambiwa. zwi amba uri u tongo dzula masho zwi khou ni vhavho ni tea u pfulutshela ngafho vhathu vha ṱhandu vha khou wina nyana u pfulutshela ṱhandu uri vha ni tambe kha dzi radio dza hayani ni khou pfulutshela u tambiwa no mara ni khou wana na dzi gig ni tsini ti as worth it. and then do you think kha dzi ḽanthu album dzine na khou dzi ita soti hu na album ine na ḓo i ita ya tovha ya vhukuma ine hu na nyimbo dzoṱhe dzo fhelelaho because I feel like every time ni tshi bvisa it's always 7 songs 6 dzo ku gidima henefho ndi ḓo kha EP ndi nga ita 7 or 6 kha mixtape nda dia vhoma 10 to 12 ndi ita ntshidia 15 because I feel like ndi a dzi vhonesa ti ende fu muthu ane a release tshifhinga tshoṱhe so fonga ya iti ita ngela zwo ri nṋe ndi ḓo ri tshifhinga dzi EP so dzi tshi to swika 7 ndi ita mixtape ndi ita EP ndi ita mixtape mixtape so ndi ḓo dropa nyimbo za 7 or 6 nda dropa dzavho 10 13 yeah and then kama Makaveli wako ni promise nyana dzi visual because I feel like you don't know vona na mini mara I think visual ni ncho ita ndini le yantu ya mpuna ile ni visualizer tujina Makaveli ndiko rambari ile ina no ita ndiyo ni nda diva Let's be videos na kushima na dzino cause track izinzo mara bonongitera video ya with the blind ione online those can straight check ina you were cards videos in the blind is Venda. I don't know me check good to that's what I'm sorry no the visual dzone kushima na dzino check over do the blind is and then usabmita ngeka dzi TV ro donibona zwo zwino because tonga chia tanganyisa zwikwena ergo okay sambori uchikubva umuthu ane akubva kai kuti the MT na jena naye once ergo upa ngene mbi thi ndi muthu ane afori ndaimba naye ndingatakala besides wa national not iron because I feel like ayene anjatoda muthu ni right ndawana Questa ndawana Zakwe ndawana Duncan Duncan so fanga Duncan na Zakwe in the style changa chama niggas chama gangster rap kasi rap and then zvino ngori chaja kugai ngori nono jena ngangi abe zvino vachijoina zvito va chaja utantu utadzi uri feature ti charge feature really also another charge muthu ndikuvona uri utongari uko ti charge muthu unokona ara ni blind ani charge mara arali ningomupfisa ndazvipfa zori antusvika uri tamsi ni hume ndiyo rerere richaji uri ni mango chaji mtu atuwe angale hona story cha ntu I think nozama na okay uri hona story cha 5k yaba feel so ini ni abadira zi feature jambori tutu badira feature yaba feel anu ngebadira dzikobhadhererwa mine dzi feature uri ni tentu nimbe naye ariti muzika une wavuyise dzila dzi 5k ma auna chiri to that point gombori nyimbo ntiyela ingazivuyise ila 5k nga chipinga chituku uzvitonjera chipinga nyana uri ende ndingawana uri naibvisa mara izivuyise chitu abe ndingabvisa nyimbo isitakareriyo ndidzi feature dzamini dzichelede dzayani dzavoma 5 mini voma 10k na 10 iko dijena Venda amor Venda una business kamuzika muthu uva kutonikorere zilozvo uva kutonikorera muthu una muthu ane angari mara angasinipe anana mtenda akamubvisira Venda at least 5 kJR mini JR rotospana
ri to spana zwi ḓo ri khou spana amajita oṱhe ri to spana ahuna uri ri nga na rashera mini dzi royalties yeah zwi vha dzi khwinesa there a zwi khwine zwezwo zwezwo zwine nyimbo ya ḓo shumisa zwone ndi zwone mbuyelo and then ni khou amba zwori ni ngo ita ni nga badela feature luimbo lwo dzi duma no duma ndi itela zwo shumisa hafu mini TikTok na ino rock ndi ngo pusha nga TikTok lu sa tubva na muzwo vhathu akutakalela na vasa lutakalela na sometimes and upload so vhathu vasa kuludara ni nga luhumisa ini mne ni tshi lufuna na lwa bisiyo ambori wangu litelo ne kanji ndi luimbo ndi vha ndo no lufila ndi vha ndo no lufila nda vhuya nda thoma u luisa vhathu ndi vha ndi khou zwi pfha ndi na nyimbo and always story fan base ndo wana uri atina fan base yo nonga ya makadzi maybe ine ya uri who's your fan base even who's your fan base like vhathu vhane rafuza uri ava ndi vhone vhathu vhanga ndio target hawo nne ndi tshibvisa muzika wanga I think besides rine rino soko pfa tshiṅwe na tshiṅwe tsha Tshivenḓa I feel like muzika wanga u thetsheleseswa nga ma-out yeneya ma-out na ma-out a xiṱaratani ma-out dzi asila uri u vha u khou amba nga zwithu zwi khou konḓa la mini zwithu zwo no itea xiṱaratani mini and then mara wa khavara na zwithu zwa vhasidzana mara as fan base ya ngo ḓalesa vhasidzana this person tshi performa vhasidzana vha tshema na pfa uri yo vha CMG enda zwo yetereke ndato irwa vhasidzana vha penga stop a good guy mara una track no fitana nabo nda kufara nga dzikhundu thana ai ambi zo fara nga dzikhundu no ani ita nthu ayambi yanga mara ti ntonto ikene lantu ya green ti slowly but surely nazo ti divintu dzina la dzantu mara vhathu vha ni thetshelezi no nditi hayi ubudzibidza no la muthu na mbona nibudzisi ni avaravara ma vora uthoma beyo anithetshelezi nne muzika wanu ti tshiṅwalo ndi ḓivha yoṱhe ti u tou ri thi ḓivhi madzina nda ndi khou zwi amba na iṅwe guest yo fhiraho uri ndi ḓivha nthu nne and then heno ni kha ḓivha nthu thu ifara yele ya green iri na hetereka ina huku ndi ya ḓivha yoṱhe nayo dzi page dzoṱhe ndi a dzi ḓivha ende ndi dzone nyimbo dzine neti na ndavha nadzo rine okay ni amba uri hedzi ndi khou dzi bvisela vha blackout ri ḓo ya ri thetshelesa dzone uzibona okay and then let's do a quick one ti ḓo mbudza best Venda artist ine na i ḓivha just one all time best Venda artist ote usina ufilm music upia all round I think ndi vakwayo madokotela vha fa dokotela ri vha ṱhonifha Paula vadokotela okay vhathu vha ḓo ba artist yo velelaho artist yo fhelelwa ni vhona mini kambari ndi artist ine hola music une na upfa kha CD kha mini ni tshi stream na mini vha kona u dovha vha u tamba live now na pfani ku feel out the same it's a nduku le okay and then producer you've never worked with marana foreign ndashuma naye ndingatakala blind Venda bend kuri ni ngombo runa producer no fi Venda ai tinyana na nyago to dodza naye ini shuma na matume ndi matume ndi ngauti ya Western da eskwarana ya dodza that's straight beat ndi adzipfa tezoro producer neko chifim ro producer ndo kuzori ya mastereva meta beat so if ngori ya dodza ndikotenda ya dodza ndione producer ine apforia ya tuwela kule na ne pfandizo ngodaka because ukono zwiṅwe na zwiṅwe ni to ano ṅwala fistela chipio ukudia ini ni to ano ṅwala aita beat kana ni kate beat ni kono ṅwala ngori wa ḓo zwo ntushumisa beat nga uita beat zwezwi akunthetshelesa sister ndaro ndifunele alidisa ndaḽiṅwala or ndaṅwala tshiṅwe tshifhinga nda wana download nda rekoda ngayo I remake zwavhuḓi dovhololo itamba
Yeah. So producer ndakanya kushuma naye besides uyo Venda. Maybe Crosswave. Yeah. chapiano chapiano Chidia dzote. oh Choura we. that's straight it Choura. yeah chadzo ndio dwela vakangana vacho vatodonivharera Boy. ari kota vati vari tsinaine tinoona todonivharera Tsina we. andimudwela vo nerimudwela vo luna navo guzba Ndifana daura wo Guzba. because niri mina ngaguzba nine as an artist Venda ublind naye Yeah, we blind. would you work with him Yeah. I wishing to now kana ngotambuzori ndingashuma naye chance chadha mara aningozvitakairavo zvino Asi zwithu zwena ndozivemo bro. Zazvino ndigodhinyagera vhathu va vangangena yeah. and then ḓuvha na ḓuvha uri chimwalo ḓuvha na ḓuvha kana chimwalo ḓuvha nga ḓuvha. oh if me ḓuvha ḓuvha nga ḓuvha vhane ndi ḓuvha na ḓuvha ḓuvha ndi khou pusha ḓuvha na ḓuvha oh ufi nga ḓuvha yeah Ḓuvha nga ḓuvha. why ni pfanga ndi ene ntine izvine iri vhudza uri this is metro the actual metro and rari khou nyaga uri rari khou tea u mupfarinesa vhathu Yeah. Nthetshelese naho never. Yeah, ndi ḓuvha nga ḓuvha ndi compare naho never. then rejected yonenge rejected ndi mixtape ti Ndi zwi EP. oh Ndi dzinyimbo dzine ndi tshi khou ita maybe mixtape dzavha dzo sala dza reject kana dza rejectiwa. so nizipanga khantu Mara vhathu vha mbo ḓi dzi funa. oh that's what you feel rejected Yeah. yes and this are not this zvingona ilo dzina man Yeah. and then also zvitova mulayo uri nibvise project every year because tonga ona mwaone nonatsa kubvisa notoita nditospanese so nga ṅwaha ndi nga ntsha project tharu. Yeah. yeah ne and then national artist you think you're better than just say mama Maphiri National artist. oh benifi Matodzi endobuzwa nga hard calling ndo understand umwe alili fanili Alimfanele. aloti ngizokwana ndio chi anala chikwa so nifi Matodzi Maphiri Yeah. so yeah noivanga Ndivanga mi. ale adovida abehola mna oramba no Matodzi tara Matodzi ndinyi afiwa CMG roro yela type Matodzi Yeah, alitendi. nauti yeah national artist nena for ayati ndi mwana kan ine rini rediwa uzi mndari underground ka national Nini ndiwe kondelo humbula. nanguti humbula The ring. I fan. tena tobla fani nei Did the ring. tazoenda mumbula mtu ngani na ngwezisa mumbula Yeah. and then who do you think then no deliver a beef is that dangerous ka cool fellow na dof nsongo cheka zora dof ni arona ezo utono kutozvipfa zora ava na Nati tutotecheresa beef that off. So the referral. Yeah. and then unenge project nena kodana from sana zura ko release each and every time this year ngodi visa yangu ngodi visa yangu project this year I think this year ending a drop album. Tis the kind of Hey, drop album. Kes. Yeah. I think this year ending a drop album. yeah ikai very push either you know kodana feature za Yeah. the national na me Yeah. yeah because there's no and then also zora so the feature ti do you think nisoko jamwa na mumwe kana ndila zori ndikufunga hoyu don't chumela ka limbola so Ndi nanga ziyanga nga uri luimbo lwa. Yeah. Dia kona pfura oyu anga fita kana nkulembo. Yeah. nana consider ba fixing ngori nana baita ba storytelling Rono spana na fix. Rono spana. yeah ne Dia utianga fix. mbona ntu vanamela Don't mnamela about. tinyena ntu mnamela na invent not ngori yakoni mara so for hawethi it mara nera dozoro ufuna kunameli wa mtu Haungaba luna no mnamela ti na rotkidi kana ndorkidi unamela lozo. uri kai nesa for Ndo rumalo la. Ndo rumelisiwa. yeah Yeah. Mtu anete tumunamela I think ndi kilanga nthana rospana rote ndi krotman. damune respect Yeah. yeah and then the nomination when do you get such things
Zwa nomination nadzi awards ni azvona zvavo dzichima na mini ro submit matumoni aravona sikojerwa nta so mangalo ri arali hey zvamangadza uri arali ukobvi hip hop na wanisa kupanga metro ka hip hop inazipesa okay zvone zvingasimeke sense if no submit and never come to the muntu ave asi deka dzinomination chamba wango submit hona watu vane vatavasa submit vone mani so ndinero submit so kufura va CMG avaite zvavo submit wavara emuna muna chechila chipinga ndiko diala maditu hip hop ati kwamba hip hop okay ndinyi mtane unowina best hip hop kachima na asa kuideserve atongo chavia ndazviteverera after zvilos mara ndipfuuri mumwe namumwe owina uwa sharp ndipfunga vatondiboneiwina ri ndi ipopo I think so yeah araboneiwina vatondivadodza yeah underrated gun I think so avondi yeah mara vadodza vatondi yeah so araboneiwina vava vashapu yonowinwa nanga bhamba ri achikona okay yeah probably yavo bhamba ndishikamba zvavo bhamba vadziaresara vanoni vevengangeni namini amashavu rari kuzama udisa i-colored emper music group that's why yosara ikadzina langa ora majita ambodi yasara nani and then that's why ndeive yakadzina ora isongofa yeah okay from tononga nesoti ane tambela matumonori kana itsofunga metro vakwemba dzo beefa huko zemwe mutu don't you think comes na watu vane na vanosubmit akavo asikufura metro hai yeah ne kana na vanori ndivangana vavonyinyi lune ndonodiya vatu vane vavori vavafrustana apari influence yawanena kamuzika zvakukuma hey ndizvo yaro ndonodiya vatu vane vavori vatakarirwa nga vatu vanonominate vasikopfuri okay this year ni submit aradza vaoneti then ni rivudzi uri magang kafacebook nitovudzisa kafacebook ni ri nendo submita zvanga site intro but ni ri mini ngazvo ri for vatu vadoterekana vatu vabusy vave ini vatu vanifuna ndianicheka tinendevera kafacebook mara vanga vatu vadotova vakovana nda vanori vatu vakoromini I feel like zvina ndolazvo any influence nakambori roho inoni ambori hoyu metro kabvisiwe zvambori nani ringavanela ntori no metro kajinisiwe I feel like zvichuma so uri ndowana uri vatu vadotereka kafacebook abe angeri varisadhivi zori ndinyi onokuita mini so naye uva safe ola asi muntu wane udoto akoshava uri wenyinyi vari mini kafacebook chidaura chigwena ndikuchitemba ila ndicho chindotochitemba King Valley chifi King Valley yeah ini rambozoshima nadzi King ndikare mukazvo ndoshimana King imwepi emuna ndonondisana vatu King zodara ingadzipedze but then yeah anyways and then also something kwambuzori anikobhukiwa nami nikovhererwa nganda nerina vatu vane vaita dzievent vabhuka and all that if okunyange ndibhuka vanganibhukisani ndiri kadzipeji dzanga apa la ndina zidetail dzinoenda bhukwa kadza yeah and then manikowana cherede nga stream mostly kana ngadzibhukini I think ngadzibhuki yeah zambari donibonesa ndirani but donibonesa ndirani ndichotoma ndatoti ndagigi ndinadzi vaniwana ndava ndikotovona antoatenda chati ndidzigigi nauti gigi nyeche ndoti andiroyal ani I think blue tea yeah so avavhili finyi vaking vhili vadotantu vadondianga VIP ticket ndatonibona nga side view zvavhuti yeah and then anyways anything chine ndingandikomisa out before chivhara azori hey kala dempa wakanyagohambe zvino vazatotuwa ngambana notori vatu ari stream bodo dza Bodwe yeah yodzora kabwa zvino streams ndikana ndigomaicheka yeah mari iko Gidi zvavhuti but yeah
ri ḓo ḽa roṱhe so kha vhe vhane no swika hafhanoni vhe na ni khondela ni nyago humbula ri vha CMG vha sa ḓi vha CMG vho ḓa wo complain nga zwine wa complain ngazwo vhe yani nda complain wa amba ngo mara ndo no complain abena saisa complaint I need to see you. That's when mishumoni u tshi vhona zwibokisi uri na complaint pangani zwikuripya ariko rolilo uri yeah but then so no zwipfa zwo uri vha khou ita mini binisa vhavhoni ire ya randila mesori nisa vhavhoni zigigini dzine na vhano ya niko vha ṱoḓa vha khou ita zwa so yeah but then ri trust uri entertainment ne vha na zwino ḓo vha pusha vha ḓo ya huṅwe na huṅwe vha khou tea hone and then ra vha vhona nga hunzhi and then this episode was brought to you by MR21 Funerals and Insurance khou bva ine pa Panda Studios. I'll see you on the next one. Awe. Hey, va CMG. Va songo ra va khou valeliwa. Ntsongo vala record up, va khou nyaga u mudza zwiphiri. Va khou valeliwa. Va ḓo dza uri kana. Va so man, ḓo vhambela naye. Ndo ni vhudza zwo ri podcast ina mudzimu nga ngomu Ende azwa vhukuma ra ri zwinwele. I love you homie. I love you too homie. Past 5 amashero uri utako ene ruvuzo nga 3 rozo fa hani oni nga idela company cheyo